More. Čekaj da ga probam. Što? Mogu. Evo ti. Da vidiš i ti, da ne bude laž prevara. Znači to je i ovako, sve meni. Ti jesi vidio nulu? Znači na ovom ima da mašina rada. Vidiš koliko mi je ovo? Ovo nije 1%. Na sredini jeste. Ovdje je -2. Pa evo vidiš kako ga ukupno znači ništa. -1, -2.